Niwega mutegeri wa mubango jwa Nkatha Cietu ntukamutheja na ruo turiungite ntere ni cia mwiteria ara tucemanitie na mwekuru mwe ure withirite gikundi-ini kira kiambiritwe ni Madam Margaret na baya na nkuruki Ekuru 30 ara bethirite bagwatanirite amwe na gutigira ati ni bakwaraniria na kuona ora bomba kwithira bagitiria na mbere utoro bwao na njira ria agirite atugwatanira na mama twire marito jawe marito jaku wita wati oni mbeta Catherine wa Julius uria oikiki kundi-ini kia Ekuru Ntigwa kiki tuwatire ni Madam Margaret kuma mwiteria school na ndi batu turi Ekuru Ntigwa twina mantu amingi jara tukuona jara tukwithirwa twikurukira rira twatinda atigiri mukuru wakwa kuma 2009 ngurukirite mantu ni amingi sana bumwe ora mpumbikia kwendekia tutethwe turi Ekuru Ntigwa tu ipotethirwa ni thirikari mantu ni ja kwithirwa ndira tukwenda kwario ntukana ria tukwitania kiri ne Ekuru babangi batwe tukirita kiri antu babangi tutikona tanto na turita batwe tukariteka tutikigwa tunganiriki mantu ni jara tukurukira lakini ndira Madam Margaret atugwatanirie turi kikundi kiki Ekuru Ntigwa na Ekuru Ntigwa twaeka kakundi ni mwaka thiri itu akale twesoka na iria kanyo na tukaigwa teka turi amwe turi Ekuru Ntigwa na Ekuru Ntigwa endi itukurukirite ki mantu amingi muno tumbikia kwenda thirikari tutethia muno rira batu tutigirwa u tudeta gwekara weteta kuriungira musore kura kuretanagia nwe nontu mwekuru uria we na kwithirwa ena mwene kana antu babangi benene ugoka karate kwa wetete mutunya mukuru owe ogwa twina ndi tukaigwa twina challenge nyingi muno tonga uria tukwithwa twirke ona mwathani aria mwena atwi te atumba kwitetheria ki mantu jau indi itukuromba mwathani atutethie na thirikari yetu itutethie uju rira batwi turi Ekuru Ntigwa na Ekuru Ntigwa ta Ekuru Ntigwa muno kaingi bena challenge nyingi sana nontu rira atigirwa atimenya kwirugira ate asioka mutana murumia kana mwekuru mwana wa murumia karumutire tonini na wangi omba kurega inya kurumwa au na stress ikamwitia omba kukuja nga inya haraka sana ikururia mantu jari akwithirwa ekurukira ona kinya twingwa turi Ekuru Ntigwa nontu inya twina ana obau betu na no tu ba inkari tukwabera beja mwana batwi rira inya twingwa tukwithwa tutina kantu tweta kubaromba itukuona teka bate kugwa boya ga tukera mwathani ndi atutethie na twiromba thirikari yetu muno yomba kututetheria twithairwo batu twina kintu kia kututegera turi Ekuru Ntigwa ni kenda rira tutigi na ria muntu marite kwita kuriungirwo ngi akethairwo yesigagwa kaita mwekuru na muno mamwigita riria muntu atigo mukuru tikabutha bwe wendi bwae kana mukuru gutigwo ni mwekuru ni untu bumaira kethera ni mbajua nuntu bwakarika antu kwimwe nuntu borere awe rukiri ugokira utina muntu na muntu ambere antu kwethairwo kwino rito muno nontu uswaga witega ndeje kana witega ndeje ugo waswainya kuita muturi okura burari nwa close muno au ou ukona ati ukwigwa ugo mathina jari ukirwo kurukirite kinya riri ukwenda kuthithia untu utikumba kuthithia kweta kuswa muturi ombo kutethekia utwe na ndi ukona kaba ocio umirie na kuswa mwekuru ure bumba kwaraniria nwe either nuria wintigwa ta gugwe bukomba kusia untu bura ukari nabu na ndi antu ayutethairio kwino rito muno bumwethira nutigiri kinyana ta baba weta kuwenya kwikantu kwenda kubanengera kana bukwenda kuthithia bate kuigwa bari ona teka kwibio ugotigirwo na bintu bibinge muno inye bibiethe bakwenda kuria na ukwenda ugwa kujukio batunya baria antu bathithiria bo na kuntu na ndi twethairio twina challenge nyingi muno nuntu kinya wogwinyi kwaka kanyomba takaka kana wauga no wakirwe ugote ona wogutethia nuntu kwikara teka no tikintu buru kutigina kyoko kubaro marandike antu kana kadoka nini bose abuthithie bubairi kana bwika kundi kana bau baku kurumwo kwenda kurungi utikwenda na ndi antu aguko igwa kwino rito bune na muno ukona na ndi utigumba kuthithia no ngokire na ndi ukire obategetio u uthugani ura bobongwa paka akwira bucoke bukarende gurukairi wije ubere nandi kira tukeka antu kanini kaka kareo tuone ura ukathithia ketha nikio kupuketha gwirwa nontu nandi antu akwithirwa kwina magambe gitari onthe ukabane kanya ugwatanirite na community iria bukugwaraniria ni ukwiwo ugeta ugwirwa ri uma thia kwenda kuthithia ka kwenda gutunya bionthe
ko ukagwitikiria buthithio bukwenda na ndi ukamwira na ndi ugwe turienda uju tui community aida ugwe ujukia kauka kanini kangano uka kunganire kenda nikenda babangi nabo bomba kona kakangi o au ana babonde batethera banganene umwe kururi ukakwigwa no uri utikwigwa endo tukera mwathani untu no gwatwete bonde utiutu komba kuthi na tutiomba kubata katukakara nabo bakendio utu bakikiritie endi mono ana baba ndaka bakureturetera bamamu ali baba kwija tukauga nabo kinyabo bongwa ibomirie na ajuke musiario tore atigirenja no ndurira kwijire ugwe janjeji ngujukirie unyuka ita mwana kwa teto juju to ngwendete no ntukeja kuva ti ugwe tujuju to ngingi tona na ntio bakwenda tujuju nagwe nguthura nagwe kinyagwe njukianga ita mami okuri otigirenja no menye tukombote thanirio u tombo okurie lakini gwethirwa ugote kwenda no kumenya ukomba kuthwa kwina ngapo na ike tukuga antu au kinya thirikari kategaira muno nikenda ndiria ana baba tigirwe baba batuna ndi tukurakura indi ana baba betu bana betu taba ali betu nandi buba kuletwa bona ndeta mwene ateta lata ici atumba kumenya kambiria na kana na egitarira watigirwe ni mukuru waku ina miaka 10 na jomo gutigwa egitene riu ni buhari bugairwo miunda kana wacokire wambire kwithira ukithugania miunda ikaga watia ana baku bari bothire skuru ana watigirwe egitarira ndatigirwe bana batethirite skuru ndatigwa munda jutiga ikini ora ari fulani nyake kwita kugawa ndacokere undona na babo mbombikira thinene no ntwithe na andikite wiro ndajukia ndeta na ndi unda bothurania ndabaikia kwa sibu ndabairwo muntu kasunji kawe nikenda pomba kuthomithia mwana ugu ungi otigiritwe ugu uri munini ndajukirie ndathomithia mwana ugu ari munini ndi nkurukirite ma tune ja marito sana no ntu baba bagwatire kintu kiki utokwenda kun support mpumboteria mwana ungi otigirwe ndakurukirire mathinene ja marito sana lakini amwe na bou ndarombe mwathani buru etembikaira inya ndomba kutetheria mwana uyu mwanka thoma na inya ona ndi ari skuru itukurukaira antu arito sana uri okumba kwithirwa atena ume kana atena muntu wo mwandi vestonto madam Margaret atuthuranire twete kundine kitu atukugauranaira o muntu nongi iturakurukaira mantune marito sana no ntuti anda kwita kwaria nteto isi yaku weta kuona mukurungania urirwa mwekururu oria gwa kathugania tikawitite kugujukia mukururu ogwe na ndi ukaigwo ti ungi umba kuthithia nonga witite okomba kuona muntu uria kuona nwe bukuyaniriria ni uria otimwe tontu tutiki kana mukuru tore otina mwekuru bukumba kusiana weru tutaruta ruturanirwe kundine keke windo andi windo tukasia untu na ndi ndomba kwitirana bakwa taitu na kinya ndi ubaitiro u inkuona teka kinya bara bandi batombite kuthithia bura kwithira beno tutabu batsia bathithia ibo batu ina mantu amarito mono nontu nandi batikumba kwina thini nene mono ni okuona musiere ogwicire omutana twimumaria na twimumaria atia ndengi no ndaka nkethirwa nandi nontu nwicire ndiethia gwete kora twire wandi kimbuga njeje kwa utikariria ku na ndi ogwirio ngakumaria nkwire utikintu ugwo kona aja tujuju turi aja katujuju to nandi tukatiwa tunga kinya tu Ekuru itwimenyere au na twitegere muno tumenye mwana no tori ongi na rigwinu umujukitia ari waku bomba kuhitethia teuga ko umujukitia obeka o pandikanirite gitara bombo karania bucoka bumaria egitara mukuru egweta kanenya ari o au mbereta ukambiria ku ndengi no ngindaka nande kambiria nande koneria muthaka Ekuru ucio atigitite atia ate bugi nande kenda tujukie ajukie nwe muthaka kwa ajukinto bibio bionde nande ajukinto bibio ndari tujuju tutuketa hu nandi au naku ngwire Ekuru bandu ketu kana Ekuru bara bande optinde Ekuru Ntigwa twino ntutukura kitomera na kuru nontu na inya bara be na Ekuru bao nontu bakumaria kaire ana bao nontu bakumaria na bao na njira mwanya muno mantu ne jaja kimiunda ibakumaria na muno itukare muno twitegaira na baba tuyukiana bonde bakari umwe na tumbio bendo umwe ma nikenda tuombo batethia na kenda na bobo bekinyi Ekuru ni tabu bwetu kana ala mwathani akabatharimira kinya be akethwa ari wenka kana kewe na mukuru omba kwithirwa bakitania bwega na bekurania bwega musari njiji ngira tukumba kwithirwa twikurukira endi ngupu na mabwato nyera na abwe bwithika bomba kututethia tukethirwa twikimwe na tukakara twina inya
nontu tentu bukomba kule mabunga akibutugwete mbaru nontu itukuona yebukatuthiria mantu jama nini awu ibwega sana ngai yabuthari. Ibwega ni tuba kwithira gwatanite na nike mubango so Nkatha Cietu tukwa narua ni ndiongirite Ekuru Ntigwa ura withirite gikundine kia Margaret na ni Pascorina omwe na nkrukie Ekuru bangi Ntigwa bara bethagira batigitwe ni Ekuru bao thini ira bethirite bagikurukira na tumuriungirite kwitha twimenyawe ni mantu jari kwethirite akurukirite kwa kagita ka kombe ethirite atigitwe ni mukuru wawe. Karibu sana Pascorina. Rĩtwa rĩakwa mbĩtagwo Pascorina Kathurima naja tũrĩ nĩ mwĩrĩ-inĩ we nĩ ndũ agĩkundi kĩrĩa gĩtagwo kĩa Faith Widow and Widowers Group kĩrĩa gĩa formerwe nĩ sub chief wetu Margaret nĩ gitaringa no tigĩtwo nĩ mũkũrũ waku woni ndina miaka jojo itete kujura joena mweri joena ntigitwa ni mukuru okwa na gitari mukareta ntigitwa mukuru okwa nimbonete challenges nyingi iria ntonaga egitari mukuru okwa ari moyo mukuru okwa ni antigirite into bingi sana aunde woni ndinana bana ngotigwa imukuru okwa nindonere thina nyingi sana nonto nindari nguikomiti kabisa na gutikio ndatigagwa nakyo kana gutigi ntundonaga akwa personally wajuka into bionde bure amwe no tubinjemu na ndengotigwa ndini nkwainda thangikire sana mwana wo uthoma Wilson engineering college number 1 naombere kuma skuru no tunda ikometete na gutimbesa ndonaga rira mukuru okwa ari moyo batu atura twendene nja yeje mono na tukiara na iria bwega na kinyago kwa ni twatigire twenda na bwega ama ndi kuri thina ciambiririe kwijirira au isi atumire ntukwira twathiririe mathiko kiri nja yonze kinyethira twendanite na mami okwa iniro ni twekanirite muno na twakaraga mwe gitari onthe lakini kuri antu wakinyire atiga kwija nyombe kwa na ndambiria kuria kiuria nimbi riu atigire kwija nyombe kwa ni kwambiriria gukirira mantu jama ingi jarantere agwa sana na mukuru kwa gukwa gote muntu o family yetu weja kinyana siringi imwe ambera narua nonto ana ibasokete skuru kau barere bisi kana abera kabo bone transport yeje bwite nayo turatura nkithangika mono na nkionaga gwe indi ndageragia ura ndumbaga ana bareta barathoma bwega au kinyathandia mwana ageta kiri fothia no twathoma 5 years nindaremera kumurira bisi na arauma skuru ara nanjaja turakara nawe mwaka jumwe ndona mwana nambiriria kuthangika psychologically nindetire to understand gwetwa kinya murogi au ndi woni nkimenya bwega ma ndimutumirio Methodist na netuma na ndimwarimu Sunday school sabusibo wetu augire ni agweta Ekuru bonze Ntigwa nikenda tukambiria ikundi kiu rira ndetire kiribo rira bambiriria kwaria baba ingi nindaigirwe te woni ninkande na thina nindaigirwe Ekuru Ntigwa ibethere bena thina inyingi Ekuru Ntigwa number 1 utumba kwa atori bonze bakwebagira bonde nontu nugukira kwaria nabo weja usemania na akuru bao waria abo na ndi amukuru oku riu thine nene mono no tote mutumba kurungama nawe ukago sore nturene na kethira ni janjau na ndi bakambiria gukira bonze na Pascorina ni mathina ja maingi muntu akuruka irani untu ati kwirigirite bwithira bukiumira nimene bacoka bukethira bukiumira ti thina iriku withirite wonete ire kurubara baingi bethirite bakurukirite uhugore umwa woni ndo mobo kira mbona Ekuru Ntigwa ibonaga muno ni gitara kuthomithia ana
muntu akeja kwithura ati na antu akurita mbeca ana ni bauraga utheri na ana baba ingi batwika antu botheri nontu nandi ngina naremere kubathomithia mwana nandi niro riu ukiigua ana bakirwo ibaronere sponsor nontu acemania na muntu ina gintu na muntu uyu akamwa gintu na ata mwana uyu akarega kurira kiri muntu uyu kwa unande kira nkuromba muno Ekuru Ntigwa bakajukagirwa ebagategagira thirikari bwega kinya kiri mbasare yu digandire skethira muntu uyu andiki kana ri thokone kanena gintu nontu muntu no ethirwe ainyirikite na antu bate kumethira na inyirikite no nkuga Ekuru Ntigwa bategagirwa muno nontu kinya into ni biuraga na Ekuru Ntigwa ninto bikari miunda Ekuru Ntigwa bationa miunda na Ekuru Ntigwa atigwa rira bari na akuru bao na rira akuru barabena akuru bao batekwite rira basemanitie bo batetagwa misemanio neu nontu beragwa tibanjeriku yeu nontu rorari wanja yawa kugita atia agukwa na ndi Ekuru gutikiamenyaga buruburu kia mantu janja yeu nontu mukuru wako gita atia kira nkuromba antu ba Ekuru Ntigwa ibagwiri kumenyerwa ja ura Biblia ekuga Ekuru Ntigwa ibagite atia ibamenyagirwe na kintu kira kiri kia akuru bao kinyethira mukuru we narakwire Ekuru unabwiri kuona into bya mukuru we nontu enana ja unubukiwa nkiuga ndinana kwa into muntu nabwiri kuona into bya mukuru wawe na bagatiga weka asiri rira basemanitie kinya bageta ungi akeja kugita atia igora bakuga nontu ro mwigairwe na agitire atia ni akwire na kethira imwe Ekuru bakuthura no bete mwana uria mukuru akaigora bakugita atia bakuga kethira ninto murume bakwenda no bete muthakonja yeu mukuru akwite ageta kigagora bakugita atia bakuigwa ninto bari kubongi bunyereya Ekuru igitirira ati bono mukuru Ekuru Ntigwa kinya riria ajitwe na inyereka sana nontu ateno okumutungatira rimwe atena mbeca eta sibitari teu eta andikirwa ndawa ntukone itionekana sibitari ndawa ni cia mbeca no ije Ekuru agoka gwita sibitari aandikirwe kwa nkuromba thirikari ejokie Ekuru Ntigwa serious kinya beta kethira sibitari kethira bagatirita wotheri na bakae wanda wotheri kethira kuombikika ni untu buri kubungi wona ati gitari na muntu atigwa nuntu bucemanitie abangi bwathithire gikundi gitaniri bucemanagia bukethira bukiaraniria amwe kwi matu jamwe jomba kwithira jagitetheria bangi na nkuruki na atawire Ekuru bangi baria we kanyene kaugaku batina akuru abatije mantu je kuta keke ankubera atiri Ekuru barabati Ekuru barabati na akuru bao betirwe namba 1 Ekuru ne ibwiri ko iwatithania na kanisa bwega nontu kethira te kanisa Ekuru baba ingi batithura bari barungi na kanisa netuma muntu ethirwa arungi nontu nagwatiritwe nimbi ni kanisa na ninkuromba kaire kinya mwiriga chugategagira mantu ja Ekuru Ntigwa na joka gita mantu ja Ekuru Ntigwa na yota kinya kethirwa turi Ntigwa tutino kia mono kwina bamwe betu batiguchio tukona ora batethirwa na bageta school twawirwa kana kuthithia courses twawirwa mono kinya community itukwenda kumituma nguvi batutegana ritho ringi makena batiga kuona gateka batwe turi antu boririe antu batina kiene tontu mukuru kwa gukua kinya community gantejanirie rimwe twitaga inya ikundine bibi bia meri kana aja ukona Ekuru Ntigwa iba kubaguliwa bate kujukua na njira yagirite weta kanisa ne kinya itebitara no Ekuru Ntigwa batetaragwa na ninkari watiri nontu mukuru na kwire ndega kwire kinya na ume mwako na akiri rande nayo na ability rande nayo na ndi batu epiro yetu kinya kiri family na friends ibatu yukie na njira yagirite rande session ikuthigwa cia family makena tugatiga wa ume tugeta wa tukerwa
kana tukorua maoni yetu no tukinya twina ume na twina interest kethera mukuru okwa ate omenye ni ngwirite kwithwa ndi mukuru wa njeria antu baba elected leaders tukwenda beja uturiungira makena iturio itwariungirire mwene alima mucheke and I want to thank her very much no tubakurika na Ekuru Ntigwa na naturagia ura tukwenderea na ndio kuromba bangi elected leaders the MC the MP the governor amenye gwikukundita giki kirio amenye kwino batu kiri Ntigwa makena china thine nyingi muno kinya riria kukoeja no ambassadors makena ndenda kikundi kiu kitegerwa na njira ingi mwanya tutikajukura antu bara bangi bakujukwa twino batu kana tutinganene nabo kwina njai na mukuru na mwekuru na batu twitwinka irero mbare yakwa makena kiri antu baba mwathani aite mugiu na nuntu tumaero mbare yaku ntije gikundi kienu kijukitie antu kuma na kijukitie antu mero yonde kijukitie antu kana no wagwa ku township kikundi giki getu makena gite na mianka ya kanisa kana ndini ira wetaga twina Catholic twina antu bonde ba kanisa chionde tunkorora chiwe na kwenda kuja mwitone jojo ya Ekuru Ntigwa na Ekuru Ntigwa ero mbare yako ni chiefs bara bantegete ntukwena arwa kana bakwigora nkwaya na iba ihimba rombete turi antu wangi mtu achumie alidie gikundi tagike gya Ntigwa ndene sublocation yerari ndene location yerari ikende kuruba bathina chiao chumba kwa ndriso na njire mwanya na uraikari iromba yakwa kana kugerwa gwakwa irira nkona counties 47 chionde igwatene kethro imero county ekethro antu babo theibareti amwe na bena mutongerio ro kubaririria ndire mantu ya county ya kwarwa in the 47 counties tukeya kwetha tukariu then Kenya yonde muzima gukethura kwina gikundi kana mwaria wa antu baba sauti yetu ikaigikana na tugategerwo na njira ingi emwanya makena na tukawirwa romba riaku kiri kurubangi Ntigwa baria batigitwe ni akuru bao kana kinya akuru baria batigitwe ni akuru bao makena God forbid lakini akwenda gukwira tutije uyu no ka Ntigwa emwekuru kana emwana na leo ndenda mtu wonde amenya na achikira irato ne bya Ntigwa amenya mtu wonde candidate kwa Ntigwa uti mtu tumaga application ya kuga nari kwenda kwa Ntigwa emwekuru emukuru kana mwana na ndenda aromba ntu baba batega wena ritho ringi makena na tuinde twe candidate baba ntu jau no te andika application kaya keja automatically na ndenda Ntigwa chitewa ora wowe wethe kwa Ntigwa kenda kuthithirua ni umpenda ugo nthithiria ndira ndi Ntigwa untu bungi kwa mpenda kuga ni kwira antu bara bena akuru bao na bara bena ekuru bao ugo Mulungu atharimite gitariri nawe menya kinya uni kwiro ndari amukuru akinti no ethai na ndi ugo nuntu no tharimia mukuru ntu kwena arua ndaromba wende mukuru woku ye karuju rutethura ruri omwenda irero mbare yako niki nonto tukwira akethirwa atio ukamumisi na inya muno na to Valentine ni ra kurukire na to celebrate akwenda kuromba Valentine ile rwentu ko chionde ndende family Cietu enda mwekuru okute kote mwenda rojo nawe mwekuru enda mukuru okute kote mwenda rojo na kinyana baku bende te karojo rukethirwa ruteo